Bilang pedang beli pragat maki temen empok pongan adine nenadang kemang galang gamblang kena bali manyumpangan saut layu belinya demi kukui ala silo kanti malai bensangan menata kentisan ida baline bangang bangong kena hengenang jani beli dolar saja beli gorgol duitnya peneken bungan di tiange bang sing pocol beli menek menang sehang bungan di Boli lacur jeneng menek sing hidayang budi ngangget juan beline kecokan cema kebor beli warung loh paspor weh tak kampet paspor ya kampet jada jelema lah kampet gendenge itu gendenge biar gendenge gitu yang raga dot mekebar negakin kapal terbang harus ngelah paspor aman sing ngelah paspor mekebar nyak-nyakan mekebar nega ke kapal terbang ulung sih mau kerado kang bangke ya lengah beli Petro oke nih di kepupungan mirip beli marobangun bro ada terus melaip mai pangman milu megening asing jauh milu megending pas dua-duaan cacing ada yang ulung-ulungan asal ngelebek sikat nes nih sikat ya sikat oh ada izin sikat nih Lebang not, buang orang yang mau berayani, jendot di talon bang, si mongke kalakon. Amat panas basah dong. Enak oh. Yang iya aja mau, aduh. Jangan. Petroman diberangkat kemana pun. Jangan. Terus ke jalan-jalan awak semana pun gitu. Dalamnya begitu mau.
agen tiang. Ini anaknya mah. Di Pedro. Main apa? Main mancing nih. Sing yo gitu nya mancing. Wis lu mungkin yang leh bener gitu yang tadi mancing. Nak kengken beli. Nak kengken tadi gila-gila gitu. Nih nyonyo nih. Kengken. Dan keken yang daerah rawan. Sing tadi gisi tiang. Cepet eta anaknya. Ngejek seret. Beli. Kengkene. Sing medayo saja tiang. Kengkene. Kita melasan gendeng beli nih. Rasa kedahut sing kena tiangin tinggal gendeng beli nih beli. Wih, gening ini. Bener. Sing cetu men jani tuh, amun sing elok itu beli sing tain megendingan sing. Tadi gitu. Beli nak melajah megendingan di WC tuh. Pulian di WC beli melajah gitu melah nih. Tong tawang lu, iki carana megendingan. Men kengken cara megendeng tuh. Megendeng apa tuh gitu? Nak mesedan suarane. Boy. Pek itu kan suara lu adene gitu. Bergema adene suarane gitu. Yang gitu tuh yang melasan gitu. Lu gitu. Beli. Kengkene. Angkat beli nyatet kok. Anang agat teh. Yang nih busa. Busang ngeken. Harus salah gitu dogong gede. Oh, dogong gede ngarsang. Buku dan Bener. menlok ngeken. Yang sengnya. Hah? Singnya. Sing. Tadi cek ini lengah ya dia. Eh, Ada bener anak ngelemesin jangan nang ibu beli. Hah? Yang rumah saya kapan ini dewek jenik nuntut yang belajar pau kodang. Nudon aja yang pendewekan. Bener. Kena lo kan? Yang senyak. Apa? Sekam yang senyak beli. Singnya? Sing. Nah dosa. Nanti deh. Nanti mau pulang Beli kamu. Iya kan coba, jangan coba nyoba. Hei, lelipan je, Lo lipan ibu doang. pojok ibu, Bocok ibu. Adik, yang orang di gitu. Menyet. Nak beli nih kang. Ya dah. cai, Kada jenis dia. Udian tuh sangat yang Beli sangat. Pedro. Kengken nih. Yang gitu masih. Gitu kengken nih. Yang lemasnya marah kan di dolar. Sing ada gitu, Ini sing aku. sing ada gitu, Hah? cang sing ada ngelemesin iyo, Man? iyo ngelemesin cang ada. Iya, made ngangrang. Cang saksen bro, Ada kukunya tuh. Man lo kengken. Lo kena lo kengken. Yang senyak kan ya. Senang angkat yang marah lemasnya igalena gendengan yang senyak. Singnya. Senyak. Jak apa badeng lengah dah ini. Ah, adik Jadi gitu. kini ulang antenang bener ibuna jaki dolar. Nyanan bekas rumah itu nyanan cang aja pules. Menabung lah panak dolar udah ngotonin. Kan panak gotong royong. ada mah. Mawas diri. Beli kaki jo beli. Beli jok nongosin. Dan nak yang kalian beli. Asik. Beli. Nah, jadi pembela beci, nyaru cia, cak nasna. Pal tu. Beli. Eh. Budi, Dunia aku. Jangan jawab di Pedro.